Twinjiye muri ekipe ya Murera, ikipe y'Imana, ikipe ya Rubanda, Isaro ry'Inyanza, igikundira igikaka igikanu cy'imfizi. Ifite amakuru menshi agiye atandukanye. Ubu ngubu rero tugiye kumanukana na breaking news y'abakinnyi bagiye batandukanye bari kugenda baganira mu buryo bukomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport, bagiye kuba abaza kuyinjiramo muri uku kwezi kwa mbere, baje kuyifasha gukina imikino ya phase retour. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buyobowe na Bwana Meya Abdara burimo buragenda burambagiza abakinnyi bagiye batandukanye ku ikubitiro, bamaze kuba basinyisha umugande ukomeye cyane bita Akagawa, akaba yaramaze kuba asinya neza cyane muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse amaze iminsi 2 akora imyitozo hamwe n'abandi bakinnyi. Ni nyuma yo gusezerera kandi uwitwa Ismael, ni umukinnyi wo mu Misiri w'umwarabu kabisa, wamaze kuba asezererwa akoze umwitozo umwe mu igeragezwa yari yaje gukora muri ekipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko umutoza Lomami Marcel yemeje ko uyu musore rwose nta kirimo, ntacyo yaba afasha cyangwa se akora muri ekipe ya Rayon Sport. Andi makuru rero tugenda dukura indani mu buryo bwimitse bwimazeyo, nuko uyu musore ngo ari kugenda acyara mu mihanda ya Kigali iyo ruguru za Nyamirambo, ngo rwose abantu bahaturiye bari kugenda bamubona 5 kuri 5 ashobore kuba ariho yibera kugeza amaginga ya ekipe ya Rayon Sport. Rero ikomeje kugenda irambagiza abakinnyi bagiye batandukanye. Haravugwamo umusore witwa Samuel Pipongo ukina muri ekipe ya Mukura Victoire Sport et Loisir, ariko uyu musore rwose nubwo akina muri ekipe ya Mukura Victoire Sport et Loisir, ni umukinnyi ukina asimbuye, ntago ari umukinnyi ubanza mu kibuga, kuko uwo mukinnyi bakina ku mwanya umwe aramwicaje rwose. Nta n'igitangaza arakora, kuko kuva yagira muri ekipe ya Mukura Victoire Sport et Loisir amaze gukina imikino hafi 10, nta gitego aratsinda, ndetse buri gihe iteka ryose yinjira mu kibuga asimbuye. Samuel Pipongo rero ni umukinnyi urimo aravugwa cyane muri ekipe ya Rayon Sport, ariko amakuru tugenda dutohoza nuko uyu mukinnyi ari kugenda azanwa na baba komisioneri babandi bagenda bashaka kwiba ikipe ya Rayon Sport, bayituburira babeshya ngo ni umukinnyi ukomeye, ngo aracenga, ngo aradiribura, ngo ari amacenga ye ngo abareba barayakunda. Niba ucenga se ukadiribura umupira bakawukwaka nta muntu uwuhaye, ubwo urumva waba uri umukinnyi nyabaki? Abakinnyi rero rwose badakonveka, batagize icyo bamaze, ntago ikipe ya Rayon Sport ikeneye abakinnyi baza gukina bareponda batanga ibisubizo ikipe ya Murera iri kugenda ibura muri iyi minsi. Undi mukinnyi rero ukomeye cyane mani shobora byose ugiye kuba amanuka muri ekipe ya Rayon Sport, hari gupropozwa 2 bakomeye bagiye guturuka mu ikipe imwe. Ariko reka mbanze nkubwire ngo niba uri umureyo, ukaba uri umureyo ushima Imana, ukunda ikipe yawe, ukunda kuba wamenya amakuru ya Rayon Sport, nta kindi usabwa ni ugukora subscribe. Hamara gukora subscribe ugakanda share ugakanda like kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, ariko ukibuka kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Abakinnyi rero 2 bakomeye bashobora guturuka muri ekipe imwe, ndetse bari mu biganiro mu buryo bwimbitse rwose, bari kumeza n'ikipe ya Rayon Sport. Uwa mbere ni umwana w'ikipe bamwita Muhire Keve Luni. Uyu musore ni umusore w'umunyarwanda, ni umusore ukina mu ikipe ya Jamus, akaba ari umusore ukina hagati mu kibuga, akina ku 10, akaba ari umukinnyi mwiza cyane. Akaba ari umukinnyi rero wavuye hano mu Rwanda agiye gukina muri ekipe ya Jamus, aguzwa amafaranga menshi cyane, ariko ni nyuma yuko iyi kipe ya Jamus izanye mu gihugu cyabo bafashe systeme yo kugabanya umubare w'abanyamahanga, baza kwisanga bagomba kuba bava muri ekipe cyangwa se bayisohokamo. Akaba rero ari kumwe na mugenzi we wahariya muri Centrafrica, akaba yitwa Yawanenshi Christian Honorable Maripangu Theodore, bakaba baza kuba abamanukana hano Nyarugenge baje muri Murera. Mani shobora byose, uyu muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Meya Abdara aramutse akoze idiru, ikipe ya Rayon Sport yaba yishize ku isonga, yaba yishize heza cyane, kuko aba bombi ni abasore batyaye, ni abasore bafite ibisubizo byinshi bishoboka, ni abasore baremereye
utaza kumva ngo Muhire Kevin ngo yaciye muri Rayon Sport ngo yagize gute, yari umukinnyi ukomeye papa, yari umukinnyi ukomeye. Utaza kumva Maripangu ngo yakinnye muri Gasogi United ngo ushaka kuvuga ngo ni umukinnyi woroheje. Yawaneshi Christian Honorable Maripangu yakinnye muri Gasogi United ariko ni umukinnyi ukomeye. Mbere yuko ajya no muri Central Africa byabanje kuvugwa ko agomba kuza muri equipe ya Rayon Sport, ariko icyo gihe witwa Twagirayezu Tade ntabwo ari Twagirayezu Tade, ndumva ari Jean Fidel, aza kugira akantu ko kuvuga ngo ese ngo gute mu gihe agihuzagurika gitekereza icyo agomba gukora, asanga Central Africa yamaze kuba yamusinyisha. Hanyuma rero uyu musore Christian Maripangu Yawanesh Honorable Theodore akaba rwose ari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport. Bidahindutse ashobora guhita amanukana n'uwitwa Muhire Kevin baza kuba bakina muri ekipe ya Rayon Sport. Iyo ni Murera rero, isaro ry'Inyanza, igikundira igikaka igikano cy'imfizi, ikipe ya rubanda bose bihebeye ni ikomeje kugenda ititiza isoko ry'igura n'igurisha, igenda irambagiza intwaro zikomeye cyane. Ni nyuma yuko kandi bakomeje kurambagiza umusore witwa Faustin Kitoko. Imana ishobora byose, nahoze mbona abantu bagenda bivugisha ngo ese ikipe ya Rayon Sport noneho ngo igiye kuzana Kitoko w'umuhanzi. Uwo ni umusore ukomeye cyane nawe ukina asatira, akaba ari umusore ugomba kuza kuba afasha nawe ikipe ya Rayon Sport. Nawe akaba ari mu biganiro bya nyuma, ndetse akaba bavuga ko agomba kuba aza muri ekipe ya Rayon Sport nta kihindutse. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport mu gihe yabikoze iyo diru yabo basore babiri bombi, cyane ko Central Africa yo yamaze kuba ikonfirma ko bagomba gusohoka muri ekipe ya Jamus, kuko umubare w'abanyamahanga urabagonga. Ikindi uwitwa Muhire Kevin we agomba kuza nta kabuza, nta comment nta kuko ni umwana w'ikipe. Ikindi cya kabiri ni umukinnyi utabanza mu kibuga, ari ku gatebe kuko uwitwa Christian Honorable Maripangu Theodore hara muri Jamus yamaze kuba mubwira ati papa, nubwo wakinaga mu ikipe ikomeye hara mu Rwanda, ariko hano muri Jamus ngomba kugushyira ku gatebe. Ubu ngubu witwa Christian yari yaricaje witwa Muhire Kevin rwose ntabwo yaraheruka mu kibuga, ari nako banamuhereyeho bavuga bati Kevin we rwose tugomba kuganira tukareba uburyo twagutiza mu yandi ma ekipe, kuko umubare w'abanyamahanga uratugonze kandi nawe turi kubona nta kazi ufite. Akaba rero agomba guhita amanuka yerekeza muri Murera mu ikipe yamureze, mu ikipe akunda, mu ikipe yihebeye. Umwana w'ikipe akaba agiye kuba agaruka, ariko aramanukana n'uyu musore wahoze akina muri Gasogi United bita Christian Yawanesh Honorable Theodore. Ni umukinnyi ukomeye cyane ukina ku 10, rutayizamu ukina ku 10, ni umusore ukina gatsinda ibitego. Murabizi ko no muri Gasogi United yari umukinnyi uzi kureba mu izamu. Ni umusore ukinisha ikipe ikamuvinga ikihuta kuko akina yihuta cyane. Ni umusore ubangutse rwose, ndamugukundishije ndanamugushimiye kuko naramubonye mu bikino myinshi cyane igiye itandukanye. Yawanesh Christian Honorable Maripangu ni umusore ukomeye cyane. Noneho kugira ngo wumve uburemere bw'uyu musore, ni umusore uhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Central Africa. Murabizi ko Central Africa ni ikipe ikomeye yazaga hano mu Rwanda ikanabatsika n'adutsinda. Ntabwo rero umukinnyi ubanzamo cyangwa se uhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Central Africa waza kuvuga ngo ni umukinnyi woroheje. Mani ishobora byose biramutse bibahiriye bakamanura Christian Maripangu hano Nyarugenge imupira rwose. Hano Rayon Sport yabitangiye guca impaka, yabitangiye gukonveka. Ngaho tekereza nawe ufite Tambwe Guruwari Ngongo yakize, ukaba ufite Maripangu hariya ku 10 ari kunyerera, ukaba ufite uwitwa Richard Ndayishimiye nawe ari kugenda yibirindura kwa kunda agenda bazenguruka. Hanyuma imbere ya ukaba ufite abasore nk'aba Basane nabo bari kumanuka birukanka handi mu mpande. Ukaba ufite abo ba Pizzalo, ufite abantu bakomeye cyane nk'aba Sumane Ndikumana ndetse nabanganye Fall. Makipe ya Nyarugenge wayaritura papa, makipe ya Nyarugenge wayaritura. Reka shimire cyane rero abantu twari kumwe, ariko mbibutse kusiga mukoze subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 kuri 5. That's breaking news. Igihe tubonye amakuru mashya tugomba guhita tuyabagezaho 5 kuri 5, ariko twewe umwihariko wacu nuko turekura amakuru azira umuhano gusesereza, hanyuma buri wese agakuramo amunogeye akaba ari yatahana. Reka mbabwire nti ndabakunda cyane.